Karlitang Kambura Kroa Hem Supi, Bangke Tom Jangre Ahem, Habida Ingnar Ahur Hem Palang Nupi Etsi, Soksang Chopidam Et. Karbi Anglong Lapen Nijang Karbi Anglong Arat Atum, Longle Apata Joyke Pen, Karbi Anglong Autonomous Council Ahin Pen Siding Ponpo. Karbi Anglong Lapen Nijang Karbi Anglong Arat Atum, Longle Apata Joyke Pen, Karbi Anglong Autonomous Council Ahin Pen Siding Ponpo. Jak Hongpo ni Pai Troxiar ni Sarsing Teron Langkong Habe Memorial Hall along Inglong Aswatum Karbi Anglong along Longle Apata Joyke Pen Longpon Popusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghanga Hinpen Phirangke Athengnu Ningjepon Tangte ang tonalam theke Longpon Jiaphan non ang ton pen alang ritumalam thepen le arjupon exina News Desk Report Public TV Karbi Anglong Karbi Anglong along kedo abang kedo an inglong aso tu inglong aso atuma phan longle apota ke joy ke pen ke claim ponjia pansi Karbi Anglong Autonomous Council pen pin sayang deng deng ponlo lasi laso sayang deng along ake joy ke pen longle apota ki piji laso sayang deng ke claim ponjia hol Karbi rong asaramai lapen Karbi Anglong ro saramai lapen sarkari gambra tumtame hola revenue staff circle office lapen ke circle office long ke do mondol sk tum long cherap chetu do nangji bo phansi pini bangke ni tum amai ke pha ethi alam the bangke la puino je asam long ke mission busundhara da Karbi Anglong bangke porthimi akemang মানে anu tin dame betang gitu along lebang ke laso apota ke long jia phan laso phan kapilong jia phan si Karbi Anglong Autonomous Council pen mate team Karbi Anglong in pen laso sayang ding ke claim pon jia phan si pinia bang ke kaching wai isilo hinie bang ke niletum village traditional council lapen ke village council development committee lahini keseng ponje panitum Karbi Anglong Autonomous Council pen ke Delhi along an pili elo laso putha aron kopipima ke claim pon nangji ai putha ke claim lapen customary court prabjin pen iltum dat jas afan appointment long te prabjin pen itum distribution court along itum customary court laso kapangcing ponje pansi pinya mai arona teng aso kaching wai aso mai la somthoma puthasi kaching wai আজি workshop আজি আলোচনা কৰিছো ভিলেজ কাউন্সিল ডেভেলপমেন্ট কমিটি টু হল নন ট্ৰাইবেল বিলাক Karbi Anglongত নন ট্ৰাইবেল বিলাক অভাৱ এলেকা কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা যিবিলাকৰ আঁচনি টকা আহিব সেই টকা বিলাকক কাম কৰিবৰ কাৰণে আঁচনি বিলাক কৰিবৰ কাৰণে সেই কমিটি গঠন কৰা আমি সিদ্ধান্ত লৈছো আৰু লগতে ভিলেজ ট্ৰেডিশনাল কাউন্সিল এইটো হৈছে ট্ৰাইবেল বিলাকৰ এলেকা ডেভেলপমেন্টৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি সিদ্ধান্ত লৈছো এইটো হ'ব ভিলেজ ট্ৰেডিশনাল কমিটিটো হ'ব সেইটো আমাৰ 500 to 1000 লৈকে আৰু নন ট্ৰাইবেল এৰিয়াটো হৈছে ভিলেজ কাউন্সিল ডেভেলপমেন্ট কমিটিটো হ'ব সেইটো 3000 পৰা 5000 লৈকে সেইটো জনসংখ্যা থাকিব লাগিব এতিয়া 3 মাহৰ ভিতৰত টাৰ্গেট কিমান আছে কোটা দিয়া টাৰ্গেট কিমান আমি প্ৰত্যেক এলে সমষ্টিত আটাইতকৈ কম 1 লাখ 5টা সমষ্টি 5 লাখ ওপৰত হ'ব Tatumta mane amekar mati amekar tuma longle pota doma abema laso kacerap dunje fansi pini kehang son busundhara thik de narono ami Karbi Anglongor jina hobak korise telokor karone ami je rajuya hisabe ami
মাটি পটা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু সহজ পদ্ধতি সহজ ৰাস্তা সেই সহজ ৰাস্তা কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ সেইটো এটা কাৰ্যসূচী 2 নম্বৰ কাৰ্যসূচীটো আছে আমাৰ ভিলেজ কাউন্সিল ডেভেলপমেণ্ট কমিটি আৰু লগতে Bangsomai Karbenglo Autonomous Council pen nangke phapon nilitum karbirong saramai phanta bangsomai long nang phapon kasi pinila bangsomai long kasing waipon alam magela pohelo Karbenglo arlo tribal rong an adon tin phanta longle potta ake joy pen kipiji aphan Karbenglo Autonomous Council CM pen pangdakon tanglo la pen penamasi Karbenglo Autonomous Council pen notification issue po pusa langli cecak pontang lo lasi karbiera doan lapen ke rong sartum doan ilitum mekarmit hurapan than pen ilitum bangso Autonomous Council pen pota ke joinang PG polong ilitum mekarmit hurapan cethan pami nangji lapen ilitum adon tin emekar phanta lapen tribal soan phan ke ake joy pen ilitum pota palong dun rep nangpo lapen ke isialam angke ake hai Dr. Tuliram ronghang aphan ilitum Karbirong saramai pen churo kangtung kasuro kangtung alam ke lapulo nilitum akemang rong saratum traditional village development council pu ningkan port frak nilitum akemang bang alangli non 16 finance pen ke nilitum phan rong rubarlo tangkanang palut po alangli pininang cicak tikang lo lasila bangso traditional village development council ta nilitum prabjin pen ke sengji aphan nilitum singwai pon lo lapen ke alangli CM ke hai nilitum nang cak tikang lo nonomat seng nang lapen ka sono mung anta rongo sartum nang cisik dum bomo pusin nilitum hanang pulo Karlitang Kambura Kroa Hem Supi Bangke Tom Jangre Ahem Habida Ingnar Ahur Hem Phalang Nupi Etsi Soksang Chopidam Et Kedamtang Jakhongpu ni Phai Phoarni Lakhaing Koirasi Borjan constituency ki parlo Apar Hatoka Joy Singh Timong Arong Amikar Kambura Kroa Hem Habida Ingnar Ahur Ajo Porphai Kepa Pormalom Tongdam Rai Rai Bungdam Rai Si Ningkan Isi Kachubi Asokasang Chopidam Etlo Bonta Kopai Kimi Okpran Anki Chipa Jogdun Long Lo Pusi Phirangki Karjoku Nang Pachini Don Lapen isi ningduk alam Karlitang Kambura Krotami non hedjong lang kachiboy lapen achor tami kachiboy arjiding olo non ke asumar jangri asonsi dokoklo non amat asupi bangke thomatumsi hem choboche lasi lapusona porahut ki klem kedam bang kabeahut kisung ke phonang lasi ningduk binong Lasi ki thekiding man kedo local Borjan MEC Surya Rong Phar lapen VDC Chairman Sonoram Singnar lapen non hedjong Food and Civil Supply Chairman Philip Seronatum Phansi Tobar Chulanding Lo Pusi Kisung ke Phoderatum Pherangke Karjohot Mekri Meglang Pen Chuningri Padupon Tangte ang tonalam the kelong ponji aphan Phirangkia Thengnu Kaningji Ponalam Thipenle Arjupon Iksina News Report Public TV Karbi Anglong Bajik crazy la song bong ki honi klung do lapen la bang so inar ke bang hut kupipi asono nang pe hem pe ne ke paheng nu taka okay la hem ta hi noi at lo la chutun chadang hem ta le phokok la sang han ma pu do an bang ki hi noi at lo hem ta hi noi at la tang te la inar ke bang hu nang le tum hem ar lu si do ma ka son lo le tum hem ar lu si do lo si ta sor lo tet si do ma si hedi lung don hai heda lo ijon joni nat kali ten ahur lati jon joni puti lo ni thor don hai ten lo ti kat he masi ahur masi kat ike de lo si ta lo tete bok tete la si pin so tong rang gari ben si wang lo la tu nai le por bang ki lai hem re theng no tang el lo si kat ike lo itum ba tang de landa ki do ki bang thong le so rong ki hat tu kai lo
ka Tuning itu là trading tum han sita là kirap pison te ko te kindu tek manda hadi lem duk sita me nilipai tu nam pet ni coba ladak apa ni kalau vidisi termen itu laten di constituency em sartum han sita kita gedeng tu mancu ni relo kita kira santi sensi pun ada bang ke sone ha ka ceru bang nili pi hem lo pun li pm lo do bang nili ni tum bang thom lo tangte la bang so inar ahul ke bang hunali tum thek dun long le dat mamang tum hem heloving ason ma chelo chatlang lo si ma RKC aju por RK ka long si ting kung karang pu RK ka long si nang kidun thun nili tum bang ke nang le tum nangali hoi pangela da ke koson ja dak si dolang ahor mu bang ke ainar bang ke ini jon kan bang doi nang li chini ima ahur hisab dun lap thik lo ta me jon potrok lo song ke thek dun long tangte nang le tum ki hung mai ta arji ding ko sik sak son duma nili tum ki hung dun ta sik sak lo hodakan pas bang lo arling nang bat hai hidalo pabat hai hidalo pi ko gari si tata gari si hangnam si tata gari man si ke bang dak tangan gari man dala suhuta kat ke dak si dulu itu bang trok senior cap bang lo pi hung lo lan si ko bang na bang si dam dulu tangte la bang so lang nang le tum la forest mang tum berta pilong lo ma forest lo mang ge berta pilong elang nombor da dan ma berta long elang tangte nang li la dak la so bang so hem khain dak pathang li pi pu dun so hem dak ta ke yo ni tum ta ini tek dala ta la theding no man si chumung gitu lo awedat am pin ko sabak ke nang rabi mah si chumung gitu theding man ta